Mamena sena memu akwaba kakra awrade ado de abehyefi adamu stroke ho nkomojo ada bepemne me yɛhwɛ so wasuade na wo hwɛ kwan abefa so abebɔ ho eban na ene ye wie kura no yɛde Dr. Lubuate ono ana gya na wotwe ono yɛn ahyase na dawo manso nti o ne adwumadi ebro nti wo yare bia de a mbowura na tena ye ho na adwumayefo nso animu te Dr. Fo no so ni ne awon mo no mo hwe okama fama me wai ti do me mo akwaba ye na senso na wotwe ni omre ne wadaji ti ya wie kura ne no ye ne kura no kura nse ye hwe se ya stroke the also yet ase ye se stroke anya abonsamfo ya de empem bebere no ano ya ma ya de bebere no abeye chronic ya de bebere aye kwankro enti bebere no ano ebe ko hospital no wonya stroke ni bi okoye no a we expect say on say yade ya na yade ya de na ma yade bebere enko ne say obinya yade na oba hospital pese won no maduro no a won say yade na hospital enye ba bi ye enkonya ye nkonya enye magician eye honam dua no ena nuro correct honam dua no so sometimes you need to give yourself time but obi no maduro obi timi frɛ doctor ba won na yi aduro ma nom ade chi ye me hu hwe sometimes na wu ye won ka je se ye wada agi ya Nyankopɔn afrɛ wa adwuma ni mu nti no bon se unya nto boase se oh mesrew afi no wanom nya nto boase afi de be system ne be obi so okra no onom ye no a na obi fufura sa kire no oh ko hospital we say so eti bebre no ano ema yade no mo sa ya soro no wasoro yade no because yade ba ko no wo de akini sa onhwe obi abetua sika wo endpoint wanya aduro no oje ye no ya ma no 2 weeks aduro 1 week ne kran so de aduro si baabi okopɛ foforo because anko ye mfa sa yade no ye mfa nsa stroke stroke no person sa stroke first of all ba endpoint ye be scan wadwene nim na ya check pressure a check vitals o moja ne sa no mani nyina na ya hwɛ say what type of stroke na wo eye ischemic stroke a hemorrhagic type of stroke e dey na this stroke ni ba ye o cholesterol blood clot o sugar o pressure all these things has to be checked ya checking ehunu say o pressure na this stroke ni ba ya first of all no you cannot treat stroke when pressure na dey ba ye one make sure say pressure no a stabilize here you cannot treat the stroke oh sir say your nerves no na damage and this stroke ni ba ya treat it sugar na cause no be ya so you before wait me say ya dey different stroke no you need to look at the cause of the stroke and once the cause of the stroke had been identified stroke ni be free okay na stroke sa no apart from medication no ade etimi de sa esa stroke eye se physiotherapy and the endpoint branch bia your physiotherapy session baby wo ha machines bi wo ha obegina bi so obegina obeda bi so obekotu bi so and into obi wo ha oba na okradua okrapoma say your nerves no na aye damages ya before obe free clinic abeko no na wa sha se wonya sign wa sha se wonya relief to be bet me free ase na poma no na incrano and a idea we've done it endpoint is about 15 years enye baby e hye corner baby aye ya ade bia obi nim e idea aban nim de eye traditional medicine council food and drug everybody knows what we are doing and until na me sebi obi ba clinic ya ne number of me number me am doctor panyin no sebe na me hwe no sebe na me hwe no me number e wo nipa ne ho okọ na bibi won te ase afre me it is stroke e ya de ayitimi tu ase okay once the cause of the problem is identified the stroke can be cured completely and into enone ade wo endpoint the main office no was Spinters Road Shell signboard ye will be Otema community 22 behind Roponji restaurant ye will be Takoradi Anaje Queen of Peace police station echi ye will be Kumase Kronom Abuehia Angel Educational Complex School ye will be Eziama eye Enzema Car Bank anase MTN office wono and ye will be so Techima Hensa enya shop bi na woba eye complete hospital settings bibia scan labs into oba endpoint ya yen kan kire say free ase ne koye lab bibia no ye wono ho me number no ye 0244 867068 0244 867068
8 yɛda Ghana fo nyinaa aseda yɛ odi Adom yɛda se Dr. Duboaten na wɔtwe waboa yɛ mpa nti me se wasua de me da team no nso ase me de afia amankwa tamaklo na wɔtwe besimu no se yɛ nyina wɔ nkwa na ahoɔden a yɛbɛsɛ hia